Kibaya Sacco niberezayo ekishaayi kiteki officially ebishaayi bibiri birebire mu mbeera mbi konka bakibaya Youth Development Sacco barukurabira mu nkora yabo eyokuhera ebyange barukukoreramu bashazire ebishaayi ebi na za greda byaterera umukoro gwo gutwaheza kukorera izuba gwo kuhandinga over ebishaayi ahabwa Katukuru Primary School, St. Peter's Secondary School nayo Katukuru hamwe na Kibaya Mixed omu package yitu ya Corporate Social Responsibility Sacco ahabwa umwaka turebere mu nico kubasa kuyamba community yahiga bakuru b'amashomero kureba ngo bakoreshaje ebishaayi ebi okwera beje okutungura eby'emizaano. So nimba higa ba headmaster na management committees kurebeka ngo ebishaayi ba encouraging n'abana batekaho na timetable kureka babikorese. Jomo Mugabe meya habwa Mbarara City South yahiga bakibaya Youth Development Sacco okongeraho kwatira habatura. Ikimanya nuzakora n'bikuranga kandi icyo cyo twakundira mno. Nonde kuzakuzana ekishaayi mu kihezi muri discipline y'emizaano football, netball, volleyball buri muzaano ko rukuzana niza kwereza empira yo muzaano. Bakuru b'amashomero gahebwe ebishaayi ebi hine bagamba hari Kibaya Sacco. Ncheze nsime bodi ya Kibaya Sacco aba dizirente kateka yo kugira ngo bije umubyanga byona babe nitwe batoranamu batwatireho aha kintu kirije ku improving emizaano yabeja ahifu kugambira wa gatano ruhire tuyitabira mpaka za city ka division kirisemu ku bullshit so twakarete echabishite cha volleyball na kisembi rundena yakeni kurati so cyo kachitwara kimwe ngirike ndacyamo kwatanise n'amashomero aganda gomba na St. Peter's ukwe kora ebimizano tena kubutungura kubugumizamo kandi abo kutagira twakatisimbura takakoze kishayi hato kuchaza tutetaka wodi konka formale ekabiri nyakayo division so niye chairman wa co-curricular activities so ntumanyisa hatumanyona aje shayi jurungi tumayasa njya kutwara abana b'emizaano abo kutera ajya kapira kandi bakasobaje bana ngake mutero munga karabate Alex Asimwe wabari omugenyi mukuru arukujwekera ritatu kwasebwahika omunyeshenjero mucyara habwa Mbarara City nawe yasime emirimo ya Kibaya Youth Development Sacco aja tumwebare ahabo kuba no kushunanzo bandi kungana we mukarebera abandi kunga mushaziremu mwareba ishomero amashomero agatwerire mu abantu bo mashare ekishaayi Kibaya Youth Development Sacco bajyangu nibija kugumana bakwatira habatura omunshonga zimwe zigendere kutungura ebyanga byabo. Ahabwa TV West and Adolf Ayereka.